Agent 540! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna apasep ti makalawas a seryetayo iti drama ana pauluan. Agent 540. Gusto na po. Sumardang kan nagsangsangit. Rabiin. Rabiin. Namawan kay lang ni Karina. Sabay awanin ti gatas to'y apo ko. Ano, nasayata dakan Karina. Itay pa'y mabisbisin ti anak mo. Di magasak ka lang iti grocery nanang. Nagatangak iti mausar ti anak ko. Di matangak maten iti nakalata agatas na. Nangalam nga iti kwartam. Nagadumat ka nagiti ginatgatang mo. Ay na. Nagsardeng matlaangan iti panagsangit na to'y anak mo. Nasayaat nga rod nanang. Nanang, saan yun adamagan no nangalaak iti kwartak? Tinapatag adda mausar ni baby. Mala, inka itimplaanan iti gatas na takasimat. Inkan. Basta saan mo ay bagbaga ti trabaho kas may sa pusher ti droga, ha? Wan hamin. Agdamdamag namin kanyak ni nanang. No nangalaak iti inggatang ko iti mausar ti anak ko. Di ka madalagan, Karina. Dakdakkel tupay ti maganan siyam no sumangpet ti shipment ti droga. Talaga nga aramidak ti kastoy, hamin. Para iti masakbayan ti anak ko. Aramidak nga oray mailabsing iti lintad. Pilibak mat kan ka, Karina. Awanan ti amo kapag sapulan. Nababalaang ti adal ko. Napadas ko matan ti simrak kas may sa ababaunan. Ngambas ti sweldo. Ala, purayam ti itadkan ka ni boss ang droga. I-deliver mo iti suki tayo. Kalpasan na, alam to matang tibingay mo. Kumusta ti trabaho ni Karina kadata? Amin. Nagagat, boss. Aramidan na ti amin para iti masakbayan to ti anak na. Katagiti amin na boyot ko. Ni Karina ti magusto. Nagagat kan nalinis ngag trabaho. Boss, adamat itsurang ni Karina. Anyat kaya't masawen, amin. Nasapa na balo ni Karina, boss. Panagkunak, masapol na matantik Karinyo brutal. Mawata konti kaya't masawen, amin. Apay, kursonadam. Boss, saan la kursonada? Kaya't ko nga ikutan. Anya? Materiales puertes ti pamagina. At dagin ka na kursonadam tayo dya, babay. Basta saan mo ang babaybayan ti trabaho. Amudak matan, boss. Iti ka ano man, jak pa'y nabaybayan ti trabaho, kas may nga impostor. Adon ti inalilaw ko nga otoridad. Agpampamarangak, kas may sa polis, babayan ti peke nga ID, kenda dumapay. Basta ganan nagkakanayon namin, si katayan tinamnamak. Idawalwam dagiti kakatuwakat intun bigat natlang, at asabdan nyo at droga. Uminom ka latta, Karina. Siyak ti makamoy order mo. Hamin, medyo natamaan ako. Nagpasit pala yung tinainom mo, natamaan ka. Amo matasanak ka na iruan nga ginom. Di iruan mo, iti kasta. Madanggayan nakakanayon. Atupay, tinumanta. Hamin. Agordera kitag kakaimas sa pulutan. Tatlong na imas ti agsyat. Okay, makampo ka, Hamin. Basta, tanggayan na Karina. Sige, agbaltag ka. Palpasan na, kukwakan. Oh, ada ka di bagbagan, ha? Awan, Karina. Ataya mo. Kalpasan niya ti panaginom ta dito beer house. Itulad nakta ni Jay Balay, ha? No problem, Karina. Agamot tayo kotse. Apang itulod ko kay ka.
Kunak no di ka no may dito'y safe house. Chief Inspector Los Gontran. Mabalin na yaman ta saan? Alay kung tibingay ko kwarta manipod ka dagiti mailaklako at droga. Sigurista ka may. Rombang lang. Siyak ti protektoryo ka dagiti otoridad. Masapol adakal agatad ti mabingay ko. Amin? Buti ti sobre ang naglaw nito kwarta. Well, boss. Well, boss. Kompleto da ita. Awatamon. Agyaman nak. Saan ko nabilangan da ito gaputadakal ti panagtalikukan ka. Agyaman akmat. Saan la da ita timawat mo kanyak? No protektaram tumanen ti plan-plan wag nga ramiden. Anya da ita? Agi patakderak iti mini shabo laboratory. Anya? At dagayam ko agang ganat. Katison ti magamoy ti amin. Agapo pa iti sa balya pagilyan. Kaano nga rin nga operate da ita nga ibagbagam? Maamon to. Kasaritak pa dagiti business partner ka. Pagamuan ganto, apaman na magapagsarita kami. Boss, imawag ita iti telepono ti gayam yo agang ganay. Imbagak nga danapanan nyo. Iso siya akong tinakisaritakan ko na. Anyat nagsaritaan nyo, amin. Inton bigat, agban ka kanon. Nasayat nga rod no kasta. Sabten nyo, ijay Pierre. Wan, boss. Ken urayan nyo ti awag namanan. Ta umawag ka no, sakbay nga agban ka. Okay. Hala, agsagana kayo nga rod. Umadanin, tibabak nang tayo. Papanam Karina, nakapulas ka mat. Ada na patagapagnak ita, nanang. Da kayo pa ang ti makaamo iti anak ko. Mabalin nga ibagam kanyak ti podno a papanam. Nanang, saanin anas kan nga ibagak kada kayo? Ang mga nadi umot lang maawatan. Maawatan? Anya ti jak maawatan? Di ibagak kada kayo, Sabali ti madmadlaw ko kan ka, anak ko. Nanang. Idi na minsan arabi nabarbartek ka anagaway. Natalgad ka diti ibagbagam apag sa pulam? Uwan, nanang. Apay nga rod nagbarbartek ka? Diyak ngamin mapaggadgadan dagiti gagayem ko. Iso a pinagustak idan, Karina, mabaybay amon ti anak mo. Kanayon ka arumwar. Nanang, maawatan dak ko ma. Kas kumaita. Nagsapa ka arumwar, nagrabi ikan tumaten nga gawid. Di nakapayan mariingan ti anak mo. Naskan nga aramidag ti kastoy tapara matlakin ni baby, nanang. Sige na nga, mapanakon. Ang mga nururayan da kung dagiti kakadwak. Diyos ke, malas na talaga. Apay? Day kotse nagluganan ta nagturong dito sentro ti ili. Saanan nga gandar? Agoray talaangan dito iti jeep a pagluganan ta. Anya? Ibating pay laang ti kotse iti nang iparkingam. Wan mat ka diya. Mataktaktan nga gi-delivery ti droga. Amin. Abay. Adda pulis nga turong dito ayan ta. Sapay adda imata droga. Kan agparparang namin tiigan mo dita sikat mo. Sana parikot na ita. Siyak ti makaamukin ko na. Brad, apay dito paltog iti sikat mo? Brad, may sakmat na polis. Mabit lang, ha? Abdo iti tiyapak. Kan ti aidik. Brad, pasensya ka. Para tamat lagay, mga polis. Tuan, pinapod nun na. May saak nga undercover agent. Kasta ka di, Brad. Amok ti chief of police dito koy. Ni Ma'am Los Gontran. Nagapo iti sa balya presinto. At asip-siputak at tao dito eh. Kasta ka di. Sige, Brad. Magabasan kayo pa yung ganot. Okay. Tawaran bay na polis.
Naglaing ka nga pamarang nangalaam itim pakitam at yapam kanti ay itim a pulis. Di mo damagan. Wala, mang para ka ni tijip apagluganan ta. Agur-urayan di customer ta ti droga. Kasta ka di, amin. Ibaglakit din, tanala ingak nga agpalusot, boss. Sapay ado ti imat ni adroga ka ni Karina. Nadlawang amin na diya pulis, ti tumuktukol iti bakrang ko. Ti paltog ko. Gusto ngayon masidag. Ayan nga roday kotse na dahil. Impan ko ni ti talyer, boss. Impaguid ko iti lugan da. Hinton maminsan, hagananad kayo. Kinunag mo tin anala ingat ngagpalusot, boss. Imagag, amay sak nga undercover agent. Namati adagos ti loko. Awan gayam. Imanehom jay may sa kotse. Mapantay ti ayan, jay may patpatagdera mini shabulab. Well, boss. Lay, nagre-ring ti cellphone niyo, boss. Tigayim ko agang ganait. Mabitlang tasong batang. Nagbayag matentor orayan ka amin. Mabiitom tayo dyan, Karina. Ang mga nun naglugan kit din, ha? Iti dahit kasang-sanglad na abarko. Among kaditi lang alay dyan agang ganaan. Wen, impakita kanyak ni boss tila daw na Haponesa. Nga, amo naman lang tayo Ilocano. Kasta ka di. Sigon ka ni boss. At damat lang balay na dito pakilyan tayo. Sige, orayan tan. Masaya at nung nasukon yon. Agawid kayo na dagos. Aglayon kayo na jay safe house. Tamapanag ba't na jay? Bye. Simang patan ni Oshima dito Pilipinas. Dakal, ti may tulong na kanyak. Pagsaritaan minton, no niya ti rumbang aramitan mi. May papan iti mini shabu laboratory. Baldo! Imanehom jay kotse, tadda pa palanda. Well, boss. Kartingam! Kakadwa. Agantay lang itiruwarti safe house. Napatay, ipagsasaritaan na boss. Kang tigayam na Haponesa. Namin. Sino Lonely table just for one. Okay, ang bala. Ay, pumanaw ka man dito, bala. Tinak katawan. Pumanaw ka dito, paltugan ka na eh. Makita mo na ito, Pagbuting kamat gayam ang makakita iti paltog. Bang! Matay ka! Matay! Tugma kayo, ha? Bang! Matay ka na! Matay! Pinay ka paltog mo kayo. Awan, hindi ba? Paltog mo kayo. Anay ko! Kahit mo pa di matikulan? Agawat nga rod matipaltog mo! Nagloko ka? Di mo agawin di paltog ko? Agawat tipaltog mo! Inalam kami tipaltog ko! Magawat ka! Natangkang tiulong sa kapaltik. Stan, maka ang san, Bugin kang makita. Panaw! Anya ti mapasamak ka ni Leonardo iti daytagon daway. Agbaligi nga tamat ni Yumol iti plan-planuan na arigosyo. Gagayem, ti yuliwayan adunggen ti tuloy ti makalawas as serye tayo iti drama na pauluan. Agent 540 nagparangan dahil iti papagayam iti radyo akas kada
Virgie Pacloy, Mary Jane Castro, Leti Astudillo Aquino, Isagani Bolyeser, Kanti Pagayamyo, Roger Ramirez. Technical Supervision, John Ligligan. Insurat Parity Radio, ni Isagani Yalong Bolyeser. Direksyon, Mary Jane Castro. Agent 540